روز بخیر بینندگان عزیز، با خبرهای نو من شاله گلخوجت در خدمت شما هستم. امروز 8 اکتبر در سرخط رویدادها نقشه دعوت به ارتش رو با گذشت یک هفته از این موسم خلاصه‌گیری میکنیم. در حالی که روسیه طالبان را به مذاکرات به مسکو دعوت نموده است، برخوردهای خونین بین این جنبش و گروهی به نام دولت اسلامی به قید گرفته شده است. اشکار گردیدن دهها مجری غیرقانونی در سنت پترزبورگ و نگاهی میاندازیم به قضیه عزت امان. موضوع دیگر نیز هست. در تاجیکستان نقشه تیرمایی دعوت به خدمت حربی در یک هفته اول این موسم حدود 40% اجرا شده است. وزارت مدافع میگوید در این مدت 11 کمیسریت حربی نقشه را پر کردند. طبق قانون نو، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت 25200 سومانی و تمرین یک ماه صاحب بلیت حربی خواهند شد. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت مدافع گفت مراجعت ها برای پرداخت پول خدمت به کمیسریت ها هم الکی وارد می شوند. با آغاز موسم نوارهای دسترسی ما شدند که طبق اصرار کاربران آزادی ویدیو از سرباز شکور و یا ابلاوا است. دیروز یک بار دو نوار از پنجکند و شهر دوشنبه فرستاده شد که به گفته مؤلفان روز 6 اکتبر ثبت شدند. در نوار اول دیده می شود افراد با لباس ملکی جوانی را بازار به ماشین بار کرده می برند. در نوار دوم که در پایتخت ثبت شده است می توان مشاهده کرد گروه دو جوانی را اجباراً به میکرواتوبوسی در کنار راه سوار می کنند. ولی مقامات درباره ابلاوا روشن صحبت نمی کنند. فرستاده خاص روسیه در امور افغانستان میگوید طالبان برای ارزیابی سرنوشت این کشور به مسکو دعوت شدند. خبرگزاری های روسیه از قول زمیر کوبولوف اقتباس آوردند که مذاکرات باید 20 اکتبر برگزار شود و در آن همزمان با طالبان چین، هندوستان، پاکستان و ایران نیز دعوت شدند. تفصیلات بیشتر نشر نشده است. مذاکرات مسکو بعد نشست 20 کشور صنعتی عالم و یا گروه G20 بخشیده به ارزیابی وضع بشری افغانستان در دوره حکمرانی طالبان برپا خواهد شد. مسکو در ماه مارس هم کنفرانس بین‌المللی بخشیده به وضع افغانستان دایر کرده بود که وکیلانش جانب‌های افغان را به تحکیم صلح و ثبات و خودداری از آغاز حمله ها در فصل بهار و تابستان دعوت نمودند. بعد فروپاشی حکومت افغانستان در ماه اوگوست و سر قدرت آمدن طالبان، مسکو معامله با طالبان را راه‌اندازی نمود ولی حکومت طالبان را اعتراف نکرده است. در روسیه گروه طالبان مقام سازمان منشوده تروریستی را کسب کرده است. از جمله مسکو نگران است که ناآرامی‌ها و خشونت افغانستان امکان دارد به کشورهای آسیای مرکزی سرایت کند. از اینجاست که مسکو در تاجیکستان یک عده تمرین‌های نظامی برگزار نموده سلاح و مهمات پایگاهش در تاجیکستان را تقویت بخشیده است. می رویم به خود افغانستان. روز چهارشنبه سخنگوی طالبان ابراز داشت که سلاح به دستان این جنبش اسلامی در غرب شهر کابل 4 عضو یک شاخه گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را بازداشت نمودند. عملیات در ولایت پغمان پس از آن دایر شده است که داعش مسئولیت یک عده بمبگذاری ها و از جمله ترکیش در کنار مسجد عیدگاه کابل را بر دوش گرفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه توییتر نوشته است که در رفت عملیات بر علاوه 4 بازداشت شده اسلحه و سندهای این شاخه داعش مصادره شده است. پیش از آن 7 اکتبر داعش در شبکه تلگرام خبر داد که در شهر شرقی جلال آباد سلاح به دستان داعش یک عضو طالبان را بازداشت و سپس سرش را از تنش جدا کردند. طالبان تشخیص نکردند که عملیات روز چهارشنبه در پغمان با سربری طالب در جلال آباد رابطه دارد یا نه. روز یکشنبه بعد ترکیش مرگبار در مسجد عیدگاه کابل هم برخورد مسلحانه طولانی جای داشت. طالبان گفتند که یک پایگاه داعش را محو نمودند. شاخه داعش در افغانستان که با نام ولایت خراسان دولت اسلامی نام برآورده است، در سال 2015 هم در خاک افغانستان ظهور نمود. سلاح به دستان این گروه بارها با طالبان زد و خورد نمودند، زیرا اختلافی به اصطلاح ایدئولوژی در مورد جهاد جهانی دارند.
тақдими хабарҳоро идома медиҳам. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, дирӯз дар мулоқот бо фаъолони шаҳри Хуҷанд омури камбизоатӣ дар вилояти Суғдро эълон кард. Ба гуфтаи ӯ, дар шимоли кишвар сатҳи фақр чизе бештар аз 15% ташкил медиҳад, дар ҳоле ки ин рақам соли 1999 73% будааст. Тибқи ин нишондиҳанда, мизони нодорӣ дар Суғд дар қиёс бо вилоятҳои дигари кишвар поинтарин аст. Бино ба омури расмӣ, дар Тоҷикистон ҳоло андаке беш аз 26% аҳолӣ камбизоат будааст. Вале таҳлилгарон ба ин омур бо шубҳа менигаранд ва мегӯянд, вобаста ба ҳаҷми маблағи муҳоҷирон ки зиндагии аксари хонаводаҳоро мечархонад, ҳисоби дақиқ вуҷуд надорад. Бонки ҷаҳонӣ низ соли гузашта гузориш дода буд ки Тоҷикистон дар тӯли 12 солаи охир суръати заифтарини иқтисодро аз сар мегузаронад ва интизор меравад суръати коҳиши фақр низ суст шавад. Бонки ҷаҳонӣ шахсеро ки дар як рӯз камтар аз 20 сомонӣ барои худ харҷ мекунад, сахт фақир мешуморад. Полиси Санкт-Петербург дар амалиёти навбатӣ ҳудуди 400 муҳоҷирро ба шӯъбаҳои минтақавӣ барои тафтиш бурдааст. Ин рейдҳо дар хобгоҳҳо ва бозору сохтумонҳо сурат гирифт. Пойгоҳи хабарии Фонтанка бо нашри видео аз ҷараёни амалиёт менависад. Санҷиши кормандони ҳифзи ҳуқуқ нишон додааст, ки даҳҳо нафар аз муҳоҷирон ғайриқонунӣ дар ҳудуди Русия қарор доштанд. Дар натиҷаи анҷоми тафтишоти маъмурӣ, муҳоҷироне ки қонунвайронкунӣ ҷиддӣ содир кардаанд ба марказҳои муваққатии нигаҳдории шаҳрвандони хориҷӣ интиқол дода мешаванд. Онҳоро аз Русия ихроҷ ва вурудашонро барои чанд сол ба ин кишвар манъ мекунанд. Имтиёзи шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия барои қонунӣ кардани ҳузури худ 30 сентябр ба поён расид. Ҳарчанд ҳомиёни ҳуқуқ гуфтанд, шумораи зиёди муҳоҷирон имкони дуруст кардани санадҳои худро дар ин муддат пайдо накарданд, вале Вазорати корҳои дохилӣ гуфт, муҳлати имтиёз дигар дароз намешавад. бо ба иҷро даромадани қонуни аф дар моҳи гузашта аллакай ҳолатҳои такроран даст ба ҷиноят задани собиқ маҳбусон сабт шудааст. Вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти сокини 26-солаи нояи Ҳамадонӣ хабар медиҳад, ки қаблан барои дуздиву қаллобӣ маҳкум шудаву 7 сентябр ба озодӣ баромад. Дастгир шуда барра будани мошини як сокини нояи Данғара муттаҳам мешавад, ки ҳамчун такси истифода мегардид. Гузашта аз ин, ҷавони муттаҳам ҳангоми рондани нақлиёти дуздида шудааш дар роҳи Кӯлоб Душанбе ба садама дучор шуда, мошинро корношоям кардааст. Бо ин амалаш гумонбар ба ҷабр дида 90 000 сомонӣ зарар расондааст. ҳоло нисбати маҳбуси афв шуда дигар бора парвандаи ҷиноятӣ бозгардид. бинандагони азиз, аксарияти шумо зиёд дар бораи тақдири Иззатамон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон суол мекунед. Мо низ ҳамвора ин мавзӯъро таҳти назорат дорем. тавре қаблан хабар дода будем, нахуст котиботи додгоҳи Душанбе гуфта буд, номи Иззатамон ба афв пешниҳод шуд. Сипас намояндаи Додистони Кӯл барои ӯ 9 соли зиндонро талаб карда, вакили мудофиаш аз додгоҳ дархости афви зерҳимояашро кард. аммо қабл аз он ки Иззатамон сухани ниҳояшро бигӯяд, додрас эълони танаффус кард ва инак беш аз як ҳафта мешавад, мурофиаҳои ӯ ба таъхир меафтад. Чунин раванд нигаронии пайвандони ҳомии ҳуқуқро ба бор овардааст. Иззатамон аз 27 март ба ин тараф бо гумони қаллобӣ дар боздошт аст. ҷонибдоронаш бовар доранд, боздошт ва иттиҳом ба зидди ӯ дар асл дорои ангезаҳои сиёсӣ мебошад. шаҳрдорӣ гуфтааст, марказҳои барху гармидиҳии пойтахт барои додани гармӣ ба иншоот ва сокинон пурра омода аст. раҳбари он Умаралӣ Ниёзов дар суҳбат бо Азия Плюс гуфтааст, ки миқдори зарурии ангишт ҳам захира шудааст. соли гузашта додани гармӣ ба хонаҳои сокинон дар моҳи октябр оғоз гардида, дар моҳи апрел қатъ шуда буд. вале ин масъул ҳоло бинобар хуб будани ҳаво, интиқоли гармӣ ба манзилҳоро барвақт мешуморад. Тоҷикистон дар фасли сармо бештар бо камбуди нирӯи барқ рӯбарӯ мешавад. маркази барху гармидии Душанбе ва Душанбе-2 ки соли 5 ба истифода дода шуд, яъне 5 соли пеш, дар баробари гармӣ инчунин то 9 миллион киловатт-соат барқ истеҳсол мекунад.
بینندگان گرامی، اکنون برایتان اویدی قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی امروز 8 اکتبر یک دلار را 11 سومونی و 29 درم و یک یورو را 13 سومونی و 5 درم مقرر کرده است. قربی روبل روسی امروز یک سومونی بالا رفته 1000 روبل 156 سومونی و 60 درم ارزش دارد. دوستان خوبم، با امید تنصیحاتی شما نشر نوبتی سرخط رویداد را به پایان میرسانم. در پیش برنامه اخباری آزادی داریم که 3 ساعت پس تقدیمتان می شود. تا دیدار نوبتی برای کار.